Guys, Bubagra bini Facebook page ho boma haike je post khlaika. Today I will be meeting all my MLAs in Agartala. Mare botini bini MLA rok by Agartala malainai hinchawa. We will see a breadth of new leaders who will take on the government on issue inside and outside the assembly ni sao. Inge bos hauje sakni kata leader rok no tui nuknai je bising fatar kok rok no tui government no ya saknai hinchawa. We'll ask the MLAs to speak about issue which many of our people were previously hesitant of rising in the assembly ni sao. Bos hauje leader rok ni kok rok no tui kok sanai ni sao je sini sekang je leader rok tongmani amahai ngena tuike bo kok sanai hini sao. Menok sema kana je Bubagra tam hini Facebook page ho bini post khlai reka gadro video manchak share khlai redi gaitenen baga sukno jotnana hambai tebu katal update nai tona musumi tongkhai kok borok ni tag entertainment YouTube channel no subscribe khlai tonde asukno jotnana hambai bye.